Yes sir. Ego bakunzi bacu bakurikirana media face mumeze neza ni wa mwanya muzo kwakira ARIEL WAYZ aho kuva mu gihugu cy'u Rwanda yaje yaberewe n'ikindi abamisinzi Landry ariko aratubanira kwegera ariko birakushiragati paxe mushiki wacu yamaze gushika Ishiko dukorera nganye ko baragira ifoto n'abanyarwanda sawa Ariel abana ba artiste mu performingana witwa Thompson yitwa Arnovich witwa na familia aba sawa twagiye Ndira kwanza mulindire tumushindira kwanza aruhuke ndakwa twe abantu tumagari ndira Yesu bakuzi wa life oya ni muzenga Mames bouncer sawa ngani sawa image ni bon ani fresh ani sawa Paxe uri tayari muzanino Aline tetini Aruna koresha umwari wewe cyane oya mwizina okay batangu sawa twagiye okay twagiye ARIEL WAYZ kaze kandi mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi aho novuga neza yuko ari inshuro ya mbere ushitse nga mu gihugu cy'u Burundi ndashaka kumenya ARIEL WAYZ yumva gute kubona ashite mu gihugu ciza cy'u Burundi ARIEL WAYZ abaririmbyi bazokorana igiteramo arabazi neza yabiteguriye gute ARIEL WAYZ ndishimye cyane murakoze cyane nishimiye kubona mwese muri ahangaha ndashimira media yanyu kuba yafasha kanyikaza kunyakira n'iby'agaciro ikindi abahanzi barimo bazamfasha gususurutsa abarundi ndabazi nagize akanya arabona n'insanzwe nzi D1 n'insanzwe muzi Dramati na insanzwe muzi wait ni benshi Thompson you know Arnovich Fik Familia La Familia you know bose nafashe umwanya ndaba checking out and I really like what I saw so I'm very excited harashyushye ndashyushye urashuhiwe ni ukuvuga ngo ni imiriro and ikindi kintu only good music. Ego rero kandi uraje mu gihugu cy'u Burundi mu gihe abanyarwanda bagenza baherukino ndetse hariho nabagiye bitameze neza wewe witeguriye gute nta kibazo n'amahoro menshi Gariel njyewe na mahoro ni experience yanjye ku giti cyanjye ngiye naje kubaha show naje gutaramana namwe I'm here to make friends. I'm here to make more fans. To connect with my fans. So, everything is positive, no matter what happens. Yeah, I'm here. ARIEL WAYZ murahawe ikaze mu gihugu cyacu cy'u Burundi nibaze neza yuko mwashoboye kwakirwa neza kandi cyane akabazo kanje nibaze neza ko karaba ku bikorwa vyawe cyane abarundi barakwiteguriye bimwe bihagije bivaye no kungene bakunda ibikorwa vyawe ARIEL WAYZ witeguye gute guha show abarundi mbega abarundi kwadugura no mwanya abumva iki kuva kuri ARIEL bitegure amajwi meza ariko ntibishinge iryo mvugisha batagira ngo ko mvuga nsaraye ntabwo nzaririmba neza bitegure vocals ziri on point bitegure vibes energy bitegure kurya show nanjye ntabwo ari njye nyine nabo ndabakeneye kuhabona yego tukiri mu bikorwa ARIEL ko ARIEL nyuma y'igiteramo aje gukorera hano mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi nta korabo ashobora kuba afitanye n'abandi baririmbyi b'abarundi ngaha ntabwo zabura ni nyinshi cyane abantu benshi bakorana nabo yego tugire ku bikorwa uheruka gusohora EP ndetse ubona neza ko ari nziza ariko bivanye na chat trending iyo biriko ubona neza ko abarundi yarabashikiriye canke hazava habashaka usanga uri kurikorana kuri stage abafanzi batari kwaragutabara bivanye ko indirimbo zikiri shasha
Well, twe nk'aba artiste ibintu byose birashoboka. Ariko iki ni impamvu naje hano abatabizi babimenye. Yes, nk'umunyasuku cya Flavor Manote promoter sinakubwira ngo ndakubaza ikibazo ariko ndashaka utumirira abantu utugira akantu kazomotive abantu kugira ngo bazoze Rovenef kurisha DDP. Good luck, baby nubwo wandetse vuba. Huha, let me hope you kugikunda like I do. Tell me now, speak louder. Like I do. Yes, ukiraho nyene tumira abantu bazozere Rega zunguruka katede. Freshman, umuvuga ukiri ushe ukishwe yanjye harimo na hafi mikro yanjye uyu apano yo aroyi harimo na hafi mikro My brother, do you my brother? Landry. nkaba sanzwe nkorera ikinyamakuru Hitop TV1 nkaba nsanzwe kandi nkorera n'isamirizi Black FM isamiranira kuri 94.9 94.9 94.9 hano iwacu mu Burundi. duhere wenda mugenzi wawe banza unamutubwire kugira ngo tubanze tumenye ariko sabatamuzi yashobora yagiye ariko atamuzi je novuga kuri ico kibazo mumbajije uno mubona ngaha ni umwe mu baririmbyi b'abarundi akabagizwe akaba ari mu mugwi witwa La Familia akaba ari nawe yamfashije kugira kino kintu gikunde uno munsi ibintu biba bimeze nkuko muri ko murabibona ariko kandi akaba asanzwe ari umuririmbyi kandi abikora neza ndetse akaba asanzwe ari kumwe na mugenzi we Shinobi akaba yitwa Shinobi umugwi w'abaririmbyi bafise umugwi witwa La Familia ariko ni babiri n'abaririmbyi babiri nibo bamfashije kugira bikunde bisigure ko nibo bashoramari mu Kinyarwanda nibo banyamitahe mu Kirundi bita bibyumvikana neza mu Kinyarwanda ko ari iterambere ry'umuziki n'umwihariko ariko kubona no gumba ndakosore gato asa umuziki ndundi umuziki w'u Burundi umuziki ndundi urumva ico nikivugika si Kirundi oya vraiment abakozi ba Inyarwanda TV na inyarwanda.com muranyanganira ntago nziki oya ni sawa ni bon ni fresh cyane ni umuziki w'u Burundi hanyuma ku ruhande rwawe uwo muhanzi yanatangira kubwira wenda mu magambo make kugira ngo turasoze ndasuhuje abanyarwanda bivuze mu Kinyarwanda mbo hamani twa Haston kuva mu itsinda rya La Familia ndirimba n'umugenzi wanje twa Shinobi twabashe kuba twofatanya narandi kugira ngo dukore iki gikorwa tumire ARIEL kandi tumenyesha abanyarwanda bose baba mu Rwanda canke abarundi bakurikirana izi mbuga tubabwire ko turabizeje yuko mu minsi iri imbere dushobora kuzoja bakatwagenda mu Rwanda tugategura igiteramo kizohuza abarundi n'abanyarwanda tuzobikora by'umwihariko tugiye
kugana ku musozo ariko nta kibazo ntitwasoza tutabajije Landry Promoter urumwe mu bahanzi nako mu promoter b'i Burundi bakomeye ndetse abanyarwanda bamaze kukumenya ugenda wakira abahanzi batandukanye mu bisata bitandukanye uratekereza iki wenda ku muziki w'u Burundi urawubona hehe cyangwa se iyo abanyarwanda baje hano ishusho ubiha mu muziki w'u Burundi niye kubganje ishusho mpa umuziki w'u Burundi ni ishusho y'ibendera ryacu giza ry'igihugu iyo rikorera hungabana akenshi mbabona umuririmbyi w'umurundi kuko nimba uze amabendera meza dufise muri East Africa uburundi bwacu burimo rero y'ibendera ryacu korera hungabana nanjye amabara ryayo usanga rihungabana neza niryo shusho mboramwo abaririmbyi b'abarundi ikindi naco mbonye umuririmbyi wo mu Rwanda je ngayo iwacu mu Burundi kubganje ndaryoherwa kubera ko ni ubusabane canke ni ukunywana hagati y'igisa c'imyidagaduro cyo mu Rwanda n'ico mu Burundi kandi mu Burundi haragendwa mu Burundi hari amahoro mu Burundi dukunda ambiance turaryoherwa cyane abanyarwanda ko baratwumviriza mbere n'abanyakubaho bacu basanzwe barongoye igihugu baherutse gucisha ku mbuga zabo bamenyesha yuko uburundi bwacu ari nyabagendwa aho ubona ko n'imipaka bayuguruye abanyarwanda muze muri benshi tuzobakira neza twe turakunda kuryoherwa ni nkuko hari n'ibindi biteramo bitandukanye abarinzi b'abarundi bako barategura muri ico gihugu sino mu Rwanda gusa za Tanzania hose nanye n'icubahiro wacu mukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi ni wasanzwe waramutswa East Africa Community ndagushimiye cyane my brother ndabakunda cyane Landry Promoter ingo gatoyi mu bisanzwe twe dusamikiye hagufi dusamikiye ago hafi ariko hari ibintu bimwe dushaka kumenya kuri Landry Promoter Landry Promoter byamutwaye uburyo bungana iki kugira azane uno mwigeme Ariel Wayz ntivyantwaye uburyo gusa vyantwaye n'umwanya munini wo kubaka izina asante